Ada ustaz kata makan benda haram tak terima semayang. Tapi kalau tak ambil tanah orang, mana pula? Hak haram. Dia gini, makan haram, makan ni, makan ada dua makna. Makan yang pertama makna makan itu lepaskan sesuatu masuk kepada kerongkong, itu makan. Makan nasi, makan roti canai. Batu kalau ambil kayu kamak buh dalam mulut, orang tak panggil makan, orang panggil kemang. Dah mana makan? Telang baru makan. Faham lagi? Dalam bab harta haram, makan tu bukan makna telang. Makan tu makna ambil manfaat, ambil guna. Nah, jadi kalau harta haram tu mau makan dalam perut pun haram, mau minum pun haram, beli baju pakai pun haram, beli tanah pun haram, beli kereta pun haram, beli payung buat bakar tengah panas pun haram. Semua manfaat haram belaka. Okey, bukan makan tu. Makan ni makan hakiki, terlang sungguh. Makan dalam bab haram, makan majazi, makan kinayah saja. Maksudnya ambil guna. Jadi kalau bukan saja makan haram tu Allah tak terima semayang, ambil tanah orang cara haram pun lagilah berat daripada makan saja. Kenapa? Hadis sahih, ambil tanah orang sejekar saja cara haram, Allah belik 7 lapis tanah dalam kubur lagi. Soalan seterusnya,